Langmet birik long tar lapen rong kor ahawar rarapan PWD atowar non puta chileng dun long lelang. Jerpo bangke thom chilang se dilai long chukang te bakulat kangpu. Simplex atum asai cheklem play ongajok korte te atum klem pide. Kardom pinya da Abirta long panili samijili hansepi non bertang ton pen arjik tha ningkreng ahot gari motor cheleng phon sita barla hodlote kanglet kang therla pen inghan langbong pen si gari motor raratum kaching doi ponang la sobhita hamren PWD division pen non puta raraphan kamathapon avelang lakha free socheng MSC constituency kaparlo hamren pen borpu kachileng PWD atowar ke phopanarong jasemet langmet birik longtar rongkor larsing bodi langsopen NEC atowar kachitok borpuan nonputa mission exip PWD atowar kachileng ponlong abi hawarara rafan aning kapethe a sarkar atum ke thanalam along karju ahawar saidelo congress kachari hot all round development po hota thithi borbor my meeting ki donatum kavedet kali halaso hota towar mission long nangji puke kipudunde kalido Congress kachari asokara hota lapusi aningkan ningkan pangthang donang no non poriborton kachari asokara hota poriborton dun thekji mini pusi ang ton pen rong atok ano kedo adona me karta karbenglong autonomous council kachari atum alam thea tengsi arju pen kam keklem chirap dunno bonta raratuma bangke ingha na towarsi chileng nang bomno halapu hamren PWD division ahin penta labangso atowar munit atum kachileng kisung alam kachinni kadi Bon sitami ningduk alam non puta asap sobak arwe nang janglote gari motor long troksi adim ke kaita chingthang nang berputa hawarara pen jongpon lasira ra phanma thaponra karbenglong autonomous council kachari atum pen bangso towar selam pipona sonte mesenji hamren pen daniel hi karbenglong lai Bikram ronghang mohante rang lapen harbamon beatum chilangsi dilai long karbiang bongpen kechengsi chukang tip akolat kang pupen ovekimi atumaphan beha nathu kachi hongdun thekjiaphan ameka prangpon chukang tip ahintai isi ke mesana beha athe chukang tip penta isi ahentun mesen pen chelana on ili karbia khaya tumta chukang tip ahin ke thek seratum do bonta katherak pen ajha katum chepaklang don ha he atumta do non chokomar ang hoyaphan ninggache theka bia kai hot jongsi esonma esona beha chirip dunde mate ke theka sonche paklang don ha he pulote pirthe ke reng don sungpi la sojoini si bikram ronghang mohante rang lapen harbamon be atumda katherak chibikok ke theka son jongsi ke klem paklang ponpen pulote ipi nakidun awwe atumda chepaklang don ha helo lapen beha ke klem kachi hongdon ahin tikuk dundet pupu matha parsiponsi dilai ahi thialong karbenglong pen kecheng si chukang te bakulat chingpudunno bangso chukang te bakulat Dr. Jerjar Furatimung arideng pen si ingpupidunno laso hot Dr. Furatimung pen alang dumbang ke thomaphan kachoro pajer ponsi karbiatum kulat kangpuchi hongdonangpo lapen beha bepar anparta chuki chukam ahinta ilitum si chekhangdon thepnang popusi than parepon kulat kangpupon ni chetekigop dangarong soruma Porque la son taxi mo non kibangji aprang mane non kibangji ta kapek tum ta la sona warsa kapek kulat chingkubom te mesen po porque niltum kwal ma un hem douret ba kapek hang klem pin pente hai kulat long ba kapek business ahin banglen niltum importance ke bang meu ko la mane isi english pen di poson lo hai mane niltum kwal ma unan ke bola economy bang control hansi niltum bori duna halapu bikram ronghang mohante rang lapan harbamon be atum kache thana tengke chukang te bakulat kangpu jiaphan kidamtang ningkan ke tham aprang pen lo akimang bonta abarsa kavedera joksi ingpulong le derlo bonta non inod banghini atum nang kacherap nang kachetodon lapan bidi sore nang ke pidon ajoine se ingputhek pen lopusi chethan chukang te bakulat kangpu hot dilai bazar committee chonbang harlongbi ingleng SGB hundorbe KSA bokajan regional committee chonbang nobin rongpi
dilai KSA aro chunbang waisong terang lapan ke thekiding atum chitong don chithan ponmi bangso chukang te bakulat kang pupen kapacheng thurpon thekji aphan Dr. Timong lapan Emerson rongphar atum se tangka maha kerapi duno dilai pen bijor rongpi Karbiang long lai Dipupen lamding ka chelenga towar district jail lelia prang ke don pon kalvart along ka heno parpe ka jok KTM CRI principal Dilip Kathar pen AUDC engineer Mohan Ingling atum chelang rapetsi selampi derlo MS Simplex company atum kiklem kida masai kimi ka heno laki Karbiang long araratum chini pamit Chitham panmi Simplex company atum aphan manja pen dipu lapen lamdingan ka cheleng thor japan krongni atowar ka selamathika piponmo Labangso towar kedamtang ningkan surihini rakre isya ningkan ahot MP Barem Biren Singh Intipensi towar kasalam ke chengpon japan manjalong long e somponno Bonta Karbiang long Autonomous Council atum aning kache the ateng Simplex company atum towar salam pipamika ke datsi dipupen manjada kacheleng atowar abangke gari motor keda munji kali monet atum akeng pen kedamanta kasek sak thetan binong Lason si dipupen lamding ada kacileng atowar sitami ki ong dong adimalong ki kitangti si ki ong monagajok gari motor kacileng kasaksak thetanno Laso ang thek lake district jail lelia prang thesojur malom kalvart kaselam adimalong longli ki or pamika ke darajok gari motor kacileng penangan kasaksak dokoklo lapen ajhak agari ke kaching thang palok palakta dolo Bangso ke song aputhak Karbi Traditional Music Center and Research Institute a principal Dilip Kathar lapen Assam University Dipu campus a engineer Mohan Ingling atum radatum kachelat jasamet gari motor anke chileng michit nang jipu mathasi amithang asai chipikok arnisi aparman apor chipisi longli ke thokpen bangso dimalong pachek lampansi nona bangke misenpen gari motor chileng phonno Laso asai kiklem kachapaduk aputhak penangan gari motor pen kachileng araratum thektekang nongse alang litum banghini aphan kachoro kajertekang News report diganta teron Karbiang long live Non malomse dhina mophan bertain tanpanik sinang Punctual stationery Humri damra langdamikha Labang suakula dalo nanglitum kerang sora hormuan long iji Lake ason kecho hormu Nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sora hormu lapen kapre kason nanglitum longpon iji Humri damlote nanglitum thek ilongji lasi humri damikha punctual stationery Ka homre damnang jadim lake Rongkhilan Dipu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adu Dipu Karbiang long Dihina mopi putar Abirta jupon thoik lonang Social media lapen Abirta alo along kiklang holiram terang LDP along ki donjui penajok ASDC amoy arbong ke boplopu alam ke ahokali pusi ASDC working president Chandrakanta terang ahin pen pini pherang ke amay along ningche Autonomous State Demand Committee amay phu holiram terang aphan kedamtang jakhong ni phai sir ke parni ASDC asong pen pajoksi Liberal Democratic Party along kapachi ogdon toy laki ASDC asong jatum chingwai sarpensi kideng asai Holiram terang aphan LDP along kapadun toy nang kok athelaki Assam along Pharo Isira ingkoi rathok MLA ang hoido Laso ang bong Karbiang long pen di Mahasau district pangrumpet sitami inghoi pho anse dochorji apotsi state along sitami ajak dinglui pen Karbi lapen di masa akhai tum akemang autonomous state mate hemprek aparman ke hangalong RD nang kapapidun party ke dokenang sot puma thapart sequence LDP along padun toylo pusi pherang ke amailong Chandrakanta terang pen ningjepon Klang lam pendang lo pada rintung kemang LDP yang personal relation ma personal pendang lo pada wilayah kami itu pepar alam di dalam playlist limit ulang si pin makai itu masih sebenarnya bangke rintung politiknya lagi langdang mo berita me itu bangke mo organisasi itu politiknya lagi benda itu menjadi mission tu jongnya dengan berita me
Assam lo mungkin 126 seat to MLA seat. Out of that, yang ini pun duit kami pawai ni tunggu. Lasi 121 bang di kupulon ada assembly lo. Laso alam kami si political lah langsung kejutan pun dia ajib pojib pilih kan dulu kita mesti kena sah. Laso penama si menang anak tu non LBG tentang lo. Menang anak so tu like minded political parties in Assam. Lalu kita lalu nak dia cak pun duping lo, untuk materialize apa nak sebang kan. On the process lah, apa Assam tu pengen Assam duping, orang Assam macam ni. Holiram terang apan LDP along kapadun ki Karbianglong pendi mahasaw along LDP aparti kapangdang Pontiap Hankali. Karbianglong pendi mahasaw along ki ASDC amen pensi asitin election along ta cepati dun bomji. ASDC mana nang teglong lo parti in power Congress mana teglong BJP mana teglong bu isuar bang kecil lo. Nasi menang anak tu masuk itu space masuk bang non hit tanya. So mana dah dapat lang lo Congress BJP others kita masuk. Regional nang pun nang itu mungkin mang pun lah sa orientation, lah sa vision, lah sa perception ke pun lah sih. ASDC abang si correct. Masuk kan si menang tu mungkin makan aku nak cimbi tu sa. Dulu lapen lah sebab ini tu mau sepakai lah social media menang tu hama kerja tangkap menang angkolo. ASDC yang mau kang lok lo, ASDC yang nilo. Tidak masih kaji lo. Plus high lah menang an miss propaganda bang paper media. Bonta holiram terang LDP along kacepa ogdon penajok kebangji lang arni Karbianglong lapen di mahasaw arara tumapan state ang deng ratchari atau monalong kiklaim kedam anathu penangan alilong don jipusi perangke amayalong ASDC working president Chandrakanta terang pangdakpon. Roshan Hanse report Karbianglong live. खटखटी पुलिस अतुम जय पेन बेरटा के लोंगातें मंगीलाल गोडाउन along अरुणाचल पेन केवन आरोनरे अहर के एर कार्टून फारो इसिरा इंकोय रफो के लोंगना खटखटी पुलिस स्टेशन अंगांग लाहौर रीजन along खटखटी पुलिस अतुम जय पेन बेरटा के लोंग दुनातें जाखोंग निफाइट सरकेप आर्नी किरी काकोरो कासाई के देंगाहुत इनुत मंगीलाल गोडाउन along अरुणाचल पेन केवन आरोनरे अहर के एर कार्टून फारो इसिरा इंकोय रफो पुलिस अतुम के लोंगना लासों थक से खटखटी के तौन के लंग आदोन रियालों AS05 के 1865 एल्टो अगारी आलों पेंता के ओंगदों अरुणाचल लाहौर नेबदुन लोंग लासो आलों इनोद विजय कुमार यादव अपन पुलिस अतुम इंगनांग पोनो कचिंगनांग चेक अबांग फु पुलिस अपन कचिथाना तेंकी गोलाघाट पेन एल्टो स्विफ्ट जाइलो सफारी लपेन महिंद्रा पिकअप पंगरूम पेट होम इंकोर नेदु अगारी पेंसी कंके रेसेक बानबम रॉयबम लोपुसी चिठान लाहौर रीजन along कमलजीत सिंह सिलोनी जान along अकेलाश यादव बरपथार along पाट्स लपेन गोलाघाट along की नानू पुआतम हेनो हरा बेहा किक्लेम बेरातुम लोपुता पचिनी पंथु बोकाजान पेन अनंतरंग Karbianglong live. Ini ada berita ke lepon sekang tonik lo do metak mi kardom.